Srpska narodna odbrana, najstarija aktivna srpska organizacija na severnoameričkom kontinentu, čije glavno sedište u Čikagu, obeležila je Vidovdan. U okviru vidovdanskih svečanosti krajem meseca juna u 2 dana održani su 82. kongres organizacije, slava i svečani banket. Glavni govornik na svečanoj proslavi bio je ove godine profesor dr. Milan Mrkšić, profesor Northwestern univerziteta u Čikagu. Prvi koji se obratio prisutnima na ovom skupu bio je njegovo preosveštenstvo, vladika gospodin Longin, koji između ostalog rekao: Vidovdan je naravno naša slava svih Srba i kao što je govorio vladika Nikolaj, veliki sveti, najveća slava srpskog naroda je Vidovdan. I to za nas nije noć, nije poraz, nego dan i duhovna pobjeda. Velikomoćani car Lazar je zajedno sa svojom vojskom pružio izuzetan otpor osvajaču i napadačima, ali je svoj život, svoju glavu položio za dobro svoga naroda, za svoje bližnje, kako se u Evanđelju kaže, a to je za svoj srpski narod. I zato ga mi slavimo, obraćamo mu se molitvama, a uvereni smo da se i on moli Bogu za nas. Njegovo ime je veliko i sveto, o njemu se peva, pišu se ikone i freske i podvig njegov, žrtva njegova je postala i ostala srpska odrednica koja nas obavezuje da i mi, ako želimo da budemo dostojni naših slavnih predaka, moramo da upražnjavamo i samokontrolu, i odricanje, i svaku vrstu svoga ličnoga i uskoga što nas ponižava, počinimo onom što je opšte i što je zajedničko. Iako je danas teško vrijeme i promenile se prilike, nažalost, mnogo današnji Srbi, možda mi mnogo ne ličimo na one Srbe koji su nekad bili, ali i naša generacija nosi vidovdanski duh. Ovi naši ljudi koji su počinjali odbranu ovde pre 30, 40 i 50 godina, koji su gradili ovaj manastir i druge manastire i crkve, oni su se sigurno napajali vidovdanskom etikom, duhom svetoga cara Lazara i tu etiku su nosili u srcu. Ona je njih nosila i inspirisala da čine dobra dela. Danas kada proslavljamo, dobro je pitanje da se mi zapitamo koliko danas vidovdanski duh rukovodi nama ili koliko se mi rukovodimo vidovdanskim duhom, koliko je etika cara Lazara, njegov stav, njegovo opredeljenje važno za nas, za generaciju ovoga vremena. U svom obraćanju i govoru na ovom svečanom skupu generalni konzul Republike Srbije u Čikagu Damjan Jović je istakao: Vaše preosveštenstvo, upravo Srpske narodne odbrane, dragi prijatelji, braći i sestre, volao bih da mogu da vam kažem srećan vam Vidovdan, ali tamo gde je priča o srpskom Vidovdanu počela, dešavaju se takve stvari da svakome ko se osjeća Srbinom ne može ovaj dan biti srećan danas, već ga sa zabrinutošću dočekujemo iz godine u godinu, ali ova godina nam je, čini mi se, i posebno teška u tom smislu. Naša braća i sestre na Kosovu i Metohiji izloženi su najstrašnijim mukama i teroru i kako oni kažu na Kosovu i Metohiji, često se na Vidovdan neke stvari i bolje i jasnije vide. Ja bez ikakve želje da kritikujem ili da delim pouke bilo kome, ali mislim da je ovaj dan možda dobar da pogledamo u sebe, u svoju dušu, pa da vidimo šta svako od nas može više da učini, da tim ljudima koji su trenutno u najvećoj muci, svako od nas po nešto možda i pomogne. A verujte mi
da postoji način da svako ko ima volje može da da bar neki mali doprinos tome da ti ljudi osjećaju da nisu sami. Pre 2 godine kada sam tek došao u Čikago i kada sam govorio na vašem skupu ovde za Vidovdan, rekao sam vam da možda svako može da razmisli, naročito vi koji ste američki državljani, jer vaša pomoć njih dodatno štiti. Štiti ih zato što ste državljani sile koja ima najveći uticaj na Kosovo i Metohiji, da i sami razmislite na koji način svako od nas može u skladu sa svojim mogućnostima da pomaže i Srpsku crkvu na Kosovo i Metohiji, naš narod i velike porodice, jer u Srbiji, verovali ili ne, najveće su nam porodice na Kosovo i Metohiji. Vladika Longin je na ovom svečanom skupu u ime Srpske pravoslavne crkve za nesebičnu ljubav prema Srpskoj crkvi i zasluge u oblasti naučnog istraživanja dodelio orden Svetog Mardarija Libertvilskog profesoru doktoru Milanu Mrkšiću, profesoru hemije na Northwestern univerzitetu i direktoru Centra za istraživački biomedicinski inženjering. The Serbian National Defense Organization is such an essential part of our Serbian community here, both in terms of promoting the Serbian culture and religion and history so that our community remembers it and understands it, and most importantly, so that our young people learn it. And certainly they're important for representing the interests of Serbians here in America, because it's so common that our media just doesn't report things accurately. And we need advocates who are constantly challenging the false narratives and really telling people what's actually happening. Slava Srpske narodne odbrane Sveti Lazar Kosovski, koja se praznuje na dan Vidovdana, je nakon liturgije u manastirskom hramu Presvete Bogorodice, poznatije kao Nova Gračanica, sečenja slavskog kolača i parastu sa svim junacima palima za čast i otadžbinu od Kosovske bitke do današnjih dana, obeležena i slavskim ručkom u manastirskoj sali. Domaćini slave ove godine bili su Vera i Vlado Bilopetrović. U kulturnom delu Vidovdanske proslave učestvovali su folklorni ansambl Oko Sokolovo sa igrama iz Šumadije i Istočne Srbije, protođakon Milovan Gogić koji je izveo pesmu Vidovdan i glumac Milenko Šišarica koji je govorio stihove Milutina Bojića Plava grobnica. Za zabavni deo programa bili su zaduženi brat i sestra Mirjana i Dragan Negovanović uz pratnju Saše Đorđevića. Konferansu programa vodio je Stevan Dokić. U danu koji je prethodio ovoj vidovdanskoj proslavi, članovi Srpske narodne odbrane održali su godišnju skupštinu i 82. kongres ove organizacije. I mogu sa velikim oduševljenjem i zadovoljstvom da kažem da smo juče, kao što smo i očekivali, održali 82. kongres naše organizacije u našem domu u Čikagu i da smo juče izabrali predsjednika. Predsjednik sljedeću godinu će bude Nikola Marić. Imena uprave bit će saopštena vrlo brzo. Želim samo da podsjetim da je proteklu godinu Srpska narodna odbrana funkcionisala pod upravom petočlanog odbora. Imali smo odbor u kome sam bila i ja, jer nismo bili u mogućnosti da posle COVID-a i svega onoga izaberemo upravu. Juče smo uspeli da izaberemo upravu, bilo je dosta delegata, učesnika kongresa i idemo sa verom i sa nadom da ćemo i sljedeća godina biti još uspešnija. Vidovdanska svečanost je ove godine, za razliku od prethodnih, u periodu pandemije COVID-19 bila masovnija brojem prisutnih gostiju. Sada već tradicionalno, kada su ovakvi skupovi u pitanju, bili su prisutni i svi predstavnici nacionalnih organizacija iz Čikaškog basena, a novoizabrani predsjednik Nikola Marić nije krio svoje zadovoljstvo. Mi smo se okupili u domu Srpske narodne odbrane, nadajući se da nas bude dovoljno za kvorum i za odbor, međutim duplo više je došlo, što je mnogo bolje nego prošle godine, što znači vraćamo se u život. I zbog toga sam srećan, a ovo je samo začin svemu, jer je svet došao da nas čuje i da nas pomogne. I to je ohrabrujuće. Zato mi nije žao što sam tolike milje prešao od Clevelanda do ovde.
pa neka je sa srećom. Ljudi su obećali da će da pomognu, ja se nadam. Uostalom neću da im dam mira, ja ću da ih uznemiravam jer nisam tu. Eto, to je od nas. Nas je 4 došlo iz Clevelanda, a imali smo godišnju skupštinu koja je ličila skoro na ovaj kongres, naš toliko je došlo ljudi. Tako da ima budućnosti, ima, hvala Bogu, nade za bolje. Podsjećanja radi Srpska narodna odbrana u Americi je osnovana 1914. godine. U njenom osnivanju i radu bili su uključeni najznamenitiji predstavnici srpskog roda koji su ikada živeli ovde, Mihajlo Pupin i Jovan Dučić. Naredne 2024. godine obeležava se jubilej 110 godina postojanja i rada ove organizacije.